hukum kaham jo tono ang hai no rokno ani channel lo lamsogo ang tabuk labor code of faija chini or kaisa case tongo je ang kaisa chini workers ni bagi represent kaina paimani bo kaisa company o kam khai bono bini earn wages or je rang manthai bini salary bono rilia abon bagi jeng payment of wages act 1936 as per section 15 jeng or application nikha labor code of oke nai di tam office tabuk ani matter paika tini notice seminary nai je respondent no ke next hearing ke next year se release ka Delhi Legal Service Authority nai di tabuk ang norong je phunuk tongmani abo Delhi Legal Service Authority brok tamo activities naka sabno legal aid provide keka aborok phunuk mani ta brok activities khamarok oboke hospital ro thangjak oboke hospital legal aid mani obonke handicap brok no ongkana obonke migrant workers oboke school children of school amtike no kawangma brok program phayo or Delhi Legal Service Authority roke chini tipra upachung amtike khaina nango chini onek borok no brok tamnai legal awareness kare as a responsible citizen chini tipra se advocate obo para thangai chung legal aid camp chini Tripura hawo chung amtike rina nango chini borok rok legal aid man khangke brok busuk se helpful ong na brok ni bagai brok ni rights violate ong tomar na brok justice man khangke hayata court obo onek no nai thok nai di bo court amti carpet ogri to nai di obosi court oro ni infrastructure bai chini Tripura bo busuk se fair line nai di ang actually bayre phaika ani matter je tongmani o code tabung no paika ang oro paye tabuk Supreme Court thanai Supreme Court ni mangklibu ang narona phunung nai oro files of tijak Supreme Court angke chung tini kuno matter takare haifano kaisa additional solicitor general bonoma lainani chini case kaisa tongo bini aro ambage chung ambage ang thangi tongo Supreme Court tabuk ang Rouse Avenue Court se obo onek no mane special court oro CBI rok ni tongo amte rok ED rok ni butongo amaita norok nai tongmano ang norok na video phunugui tongnai nai ni o court busung nai thok oro recently Anil Ambani buma faika bini money laundering ni case angka na kuno money mane rang ni related case tongo bini oro thangnai week no phai thangjak bo jagobo amaita miawa actually Northern Railway ni office ang thangmalia abon bagai ang tini matang sinai a officer ko malai nani norok nai tongdi ang norok na tini ani full day funugano lawyers rok ni life busuk busy oboke baire wanai di yang tiki entry ngo ayang bus kang tibongo entry oboke cafeteria over district court se kintu over district court se over high court ya high court butai bu kaham Supreme Court butai bu kaham
Supreme Court of Haina ni ke narok haino ID card be thaimia je oro pass nai asa oro hinke pass rokna wo advocate dokhan se chini advocate card by chin phaimia oro special pass na wo Supreme Court habdani High Court District Court roke ching habi mano chini ID paino kintu Supreme Court unke is a special oro ID card mano oi ken ma jeng tabuk additional solicitor general monomalenen phai tongo chini ani file tongo obono rinai jeng tini obono o jaga ono legal decision nawo brok na khangke no tai salainani haina salai meya orono chini chief justice ka tal o jaga no achogo bo orono bini court koto government ni advocate of all line no achogi tongo Okay, Supreme Court ni cold coffee 40 rupees. Delhi High Supreme Court is a dam Delhi High Court and there actually 30 rupees. Okay, canteen. Supreme Court ni canteen okay. Coffee nang pai jeng Sakrubasti kaisa jaga ni mong abo jeng or thangi tong tabuk aro bu kaisa 3-4 জন officer boy malainan bagai angko awkan tini ani dol ka bo mia ni ka alada je pass kari roke mahabia osu gate jara no mafayo je pass garang roke awga security ka angka check usuk jara no ma phainai je ticket kari rokge nini ticket tong ke norok ma habnai ayang bisingo aro advocate asuk ganang naidi omte ro kai phai je gari ob gari phai tong bo naidi tam gari phai Supreme Court ni ongkhara pagang ke no kaisa protest oro tamjane choli tongo ang musai mi etam protest dini o jaga choli tongkha ang norma purna thang tong norok naimon oboke Supreme Court ni main road yang ke Supreme Court actually main oro ongkha kaisa umur kaya burino rape khaiman bagai ke tini Supreme Court je rape khaine rok brok equit khai rijak aboni bagai oro burini dol rok tai social activist rok brok protest khana phaimanita